Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Riwar Migni Development Organization kalalit banya kendu kerpang yau SDO ke Pinursla Civil Subdivision menha ke RPR tarik unok pra arhajar RPR ha ke slem terikam jong u ha ke jingya don nang OC second in charge tanat Pinursla bat ki nokit kam jong ki exporter bat ki drivers truck association ban syong bat ya keren hadien ba kaseng RMDO kelayo ya shibun ki jing ujor na ki nong syong snong ke tan Riwar halor ke jing theng kali ke bajur ke bajumi mala ki sngi ki por na ki daw jong ki trok ket mau ki balet sa Bangladesh ki baju yang klam akor ha ki jaka bakim jong ki surong na do ka snong wa kadat terter shado shadaw ki haw kerwo kubor ka sengklay thu ba ka jingle klam akor bat klam buram ya ka por bade ban mi na ki jaka penyeng kali balabu kerpang na ka benta ki nong nya jong ki trok ket mau kalawan ra ya shibun ki jing e ha ka yat ka yeng ha ki thain Riwar bat kani kawan ra ka jing thang kali de ki kenta kat hadu ba ka kta ya ki bapang basitom bakin poi si ki jaka sumar ha ka por ka babiang komta na kalyang ka seng kalalit ban ya kandu USDO ban penpau ki jing e ba ka than kamat bat na kalyang USDO la shim khia ban penbet ya ka jing e da ka ba shim ya ka rai ban na du kalai tarik ukla lingkot arhajar arphulai ki trok ket ma wayat sa Bangladesh ki de ban rung bat yeng bet chwa ha ki jaka penyeng kali balabu hasiat bakon bat ban mi pat andala de kapor ban mi kumbala bu ya kapor nalor kata USDO ka Pinursla la rairu ba an am sha shu iki troket mau ban yeng ha ki surak ba namar ka kta ya kayat ka yang ki kalipat ba ki bahyar bat kiyo ha kini ki than na kalyang ka seng RMDO kalaya weru iki pat ba ka than bakin tet ngor bat ya trailang bat ka seng halor gani ka benta ban weng ni ka jingdheng kali ka bajuja man la kapor the kubishibun tenagalyang ka seng RMDO Riwan in Development Organization te halor ki issue ke ba mila ikran kadon ki jing kendulang ko de bat ka jing dehen kali ka bangi cu kendo na ki por bat mila cuyo ki complain ki babon na ki nong sinong jong ka thain Riwar mi ni ba kidon kini ki kali export ki bayad na po bat kit kini ki mau nang ne na po Pinursla Satish po Bangladesh tiklami ishbon ki complain tenagaleng kaseng chungiru nila shim ganika chingkit kle na kabanta ban manra ay solution ko bahaet na kabanta ka chingbit chingbiang chung pai ba bon balang na markat kum ki complain hi nila yo snow nila tip ba chingye hi kadai ki dithan na pongtung sharum ki shnong ki ba ya kendo ikini ki chingye bat ki donru ki khap wat ba ki nong pang ki kendo sipur ki cingek bahi masam cuki ban penpoi ki nongpang nak sinong cuki syaki cika sumar nama ba kecing dheng kali cing bor pala cuki trok ki bayat turmur ki bombyang ka cing peniyat na kalian ka association na kalian ki exporter ki yat kat ba ki mon kat ba ki smobet ba ki yang ha ki surok lenti singking klem kanu kecing perkhat ya ka cing don kam cuki wei pat ki ba ki ba im syaki ki room sinong nadu pongtung shadow roki te shibon ini ki complain ila yo sila seng te nagalang seng kala shim ya karai ka bakhat do hi ba ngin ya kendo mani syong mani penbek lang bat nagalang jong SDO bat kumcu ila yo mani syong perkhat lang ba di OC in charge jong ka Pinursla police station te ak jing kendo chungi ka arpo artaring kalau ka basai so bat nagalang ki exporter ila dan bentalang bat nagalang ki driver association layawan lang akan kesni kata ka arpo artaring tingi hakare ke cingi shom meeting cungi ngila isim pawai karai ka hatam kalau mau barok itu ki driver truck lani ki association truck bat kuncur bagi cingi trelang bagi ki exporter bat ki try parking banang ne syakmat nadu lightering ba on sapleno ekne ki export house name arjar arpo arpulai lightering January te nilai sini kau ikarai kalau mau baro ki driver truck bagi association jung truck bagi kali baro ki dai bandrung shwa parking baro amdai bakin yang syakiwe kwe pat ki benta jung surok ba ane shiko ki